tau fonua nai a fe lo se singo we takafia e lai one manu leo pulu sila hoe nai hosite e toki ngofua tori e maupasi pe turi ki e fa ke uri tapu kafoe no loto i kilasi e te fieua siu e manu siu whanga e na he o whonua koholo e laa Vie tuku si ana kaula Katala e hai E ngofua atu kiuka Amanaki Tala e fua maile Si yo patunga loa E ne laui a fe Fola ua tonu E te fua ki lo se Oi si ete Tau mu ako aki fe Fio tomola E tolona nai a fe Wisa e na ua E moana vavale Lolo me kina Kita e ofa mama e Kosi ete Tau fonua nai a fe Kose si imoue Kakafia e lai one Manu leo pulu Sila oe ngai osite E toki ngofua Tori e maupasi pe Turi ki e fa Te uni tapu tafoe No e loto Ikilasi e te fieua Siu e manu siu Whanga e na e hou whonua Koholo e laa Vie tuku si ana kaola Katala e hai E ngofua atu kiuka Amanaki Tala e fua mai Si yo fatunga loa E ne laui a fe Fola ua tonu E te fua ki e lo se Oi si ete Tau mua koa ki fe Ko kori ke uwhanga mua henga hi talwhakatapu ko tau pe wha o atu pe me heni Katapu atu ki a ho eiki ka maha takilotu pe moha a takiwhanua Katapu atu ke tonga ko tau pe ku wongo atu kia e tau polokalama ko ia e pongpongini Ko e whatu whanua fo ou Aia ku whahoko atu he wiki ko tau pe me heni Pe mo piveni piukala pe me tonga eiki Whakatawangi pe ku lere mea ko tau pe me apina Pe ku wongo lere i atu e tau polokalama ke tiki mou tolu O mo kataki ko le bek mo toki share tu pe tau polokalama ke awa tu ki tiki na tolu ko tau pe E ala awa tu ke tau polokalama i ahoni Ko mo polokalama fugeni anga maheni ko e whatu whanua fo ou Aia ku ma lahi tala noa ai pe mo piveni piukala ki he whawhihaona ki ngahi issue hoko i tonga te tau te fito ki he tau sistemi whawhihaona ki he tau sistemi I he wike ua ko mari watu na ma tala noa ai ki he sistemi ko ia o iako pe ma wiko o sina ma aluifo ki he lao ko ia whakanganga ki he spoti ka kei whawhihaona ki pe ki he sistemi I he ahoni te ma te whoki ai o te whatara noa whaloloto I he ako ngai sistemi ko ia ako mahu inga apito ke tau tala noa mo tau wakai ki ai pongpongin whok tai lere a piven piukala ki tonga eki malo ke I tuk taimi pe malo ke I maa whainga maarie ke hoko ate tau polokalama whewheha ke piveni pe aku whewheha ke tongana Malo pinsolo ya kore peke hufanga te whatapu ko ia ko e wharearea ko kamata mai he weekend para ko whanongo kai ke toi utegei ke whakahu mai fo I lao ngone ai si poti ai ngoko ne whanga ke whahu mai ke whapasi he weekend Koi Ke pe mane mahalo ku te ki te taimi
E ona moni ana solo ko foi kau e foi lao ngari vare. E anga i psi o ka ako. E anga i psi o o fa de tau ngai me fu na tala ko kai hu ko si. E ngari vare ko hau a kau ma fai o teke mai ke kakai ke nau kai ke nau fa anga o tongo e aku nau ilo le pe ko Koi mona. Ko te fulo ko ya ha me he taimin ko ngai campaign ni pe ko kamatare le taimin ni Koi ke mo ki piven ke ta hokot ke ta polo kalama he ako hange ko ke lave mai campaign ko ilo pe fok ko taimi ni mato ki maria pito ai tu ko he taimi mi ai te ka kai ke campaign ko la ya ka quantity ko na oslesisita ko na aski tu a I tongana ko o tala ko quantity ki na tol pe ke fa longo pe ka quantity te ke na wasi mai fe ki o te ke fai resisita o te fai resisita he me he we tolu ta valu something like that Koi ka ko te ke futokola ka asi mai ki mo Koi e pe kunau lai pe fangita no ko te ke nau asi mai o kamata campaign porque pe ministro lo ton ko de ai leipa tataf os as mai o fai campaign Koi mo uhila la fas Koi os as mai mo ki tambo sai mo ne woki Koi me ha pai ta hawa tambo pai a fri mo hala me ne wa tafitu Koi ego ki foi kau tama pe ko kuna os asi mai o programa de tio ti crea nau intention ni expression of interest ke nau fili he tau pare rea Koi ai ko tonga bua tonga fa hapai ta haua ni o ta fitu was asi mai te o te crea ai ngahi wahe koi kau tama fo o e kau pe ki ai mahalo mo vava tahanima ai ko os mahino pe fa tom fa ai le me ai pe fo ki vava tahano a serto porque hangi kau tama vava o nei fo lo me pe na ke le ana toria na campaign okay ai ku wai beni pa ku ka toki osi foki ai lesticita ia ki septemba pe ko akosini septemba osi akosini okay ai aku ko ngahi ahi mo ngahi me ko ni fai e ngahi kolopu hange ko ahi ko ni fai e patoa tonga tapuloaki mo ahi fai ko tim ko ahi pe ia te ke fa campaign ia ko nau ahi pena to tala no ke ngahi wahenga ko o te ke kamata campaign ia io ko e magatua fukia ahi ko tonga tapuloaki mo poate ko poate ai kakai poate patoa kakai e ngai tau toa ko e nau takai pe nau tolia ke kreli fai ke kakai laki ai tonga fatu tama ke halafono ke kau ua ko hai uinga nai fo tu wai ai uinga mawa ha saus me he ko timi ko tolu mai tonga nai fo tu wai ki ai poate ko ni ai ko na o pe na tolia ke baki henai ko whakaukau ko ke savea I mai anga ai lote kakai nei ai tuia me he poate o mahu inga ke raki mahino I he kakai e tunga tau iai pa nau tok whairewa pe tok malawareo ke whakau fio savea ko ni tu foki nau whanongo I he whaike eke o tonga tapuraki sa spohiva ma ko tu ko se tita na ne whaike eke bea nenen whahai ko tari he poate e kakai ke whiri nau kau quantitete na tu tonga fitu ai iyo na mga tuunga ia na os alo poate ma pe taki whatonga na os whai pe ai whainga ia ke
ke o mai e foi platform po ate ke ne fai ono fra ma po mai ko timi sai kana alfo ke po ate ia po te pena na ke os fano e fra e ke se apta mo saspe na na foi to fata fata rak fata ho fata tol na wa ore ke foi poini o mahino ko ke a fa pe ia me ko timi pe me ai le na make decision lewa te hoko te na wona to fa mama ko ne osi ko ne mahino pele si tate na sabe ai na to le pati na nei mi leva na fito ta fito na to koi ai leva kone tu ko ya Filipe ta fito a ko tim Fili ta fito a ine tu he tai ni mi ka pa pe ka ya o te pe ki ai ko pe ki lava ke te fai hano fata ai Fili leva ta fito a ko tim Fili ta fito ai a poate e kakai pe lele u leva me pe ku I ho bakai tu ki ai ko ke tu vai o pe foku mo kakai mo po ma le tai meni ka kapa la pe kakai fra ma bo ka fa eta ko tu ke ke la ke fa we si ai Fili ia ke o wale na ta va pe o se anko ya ko ke lava ta to la hi na to kiloto io o tu ia uia lava pe kakaia o fa ma pop koi e fa ma tu o ngai na Fili e taha ngai me ia he o se mau ki I fa ma na fai tonta fit koi o non go ta no go ko ma tua o mo fa ngo be ma tol ko ha me ko ha ai hingo o mai pati ko fa kau ya ko ai me pe ya solo me ka le fa kau ko ke pati mi o si I le veni o ke lava ka kai fa ma tu unga koi ko ke lava ka kai fa ma tu unga ko nga he kuna o kai na ke na muy na tole nga I me na u hinga I muy ka kai mo tu ya akilisi me vi sone akilisi e hanga una claim entitlement ni foi ka ki foi yongo o fatonga I ke ka popo o kai ke na fu fe mari ke fa ka ko na tolo pure te on na tolo pene ke ata ko ta akilisi mo ka popo ai o neo ai ho ha ko wilo ya o wifi nga ho ha he anga ko ka kapate na fa ka lolo to ange me foi ho ha ko ya ke maka tu unga ko tui te nau fie mari pe koi na ku ki ta fratala noa pe mo profesa Sisio Laftani ko o Sisio Laftani fo ko ne fa pe me loto kolomotua I he ta fa pe ona sia ko kolomotua pe na me lahi matala noa I he tonta pulaki pe ko tu ko ta no mau inga na fai ko nga ku ilo pe foke patoa ia ku lahi no franga ki na tolu profesa he mai me alahi ka ihe po kalavana fa hawali ke te au ene hanga o whakaha mai lava peke hala kana ne pehe ia he kai peke lava hataha ia o tatau ai pepe hangi ko nani whakarea campaign a ikani ko whahere keu o tatau ai pepe ko hai ke lava ia to o asia ausi mei tonga tapulaki ko osi na osi whaka hanga aklisia o fai hana whakawha rei tunga whapolitikari ko ia. A kua whehu I heni piveni o eke mai he taha heni. Ko hame na ko whaki mogi atu whehu I. O whapehe ni hia o ku loto ai ka whafofonga patoa ia I wawau. Ke nau combine na tolu mo haapai mo niua. Ke nau whai na tolu taki ai pure angaka ko ke ilo ipe ko konga ia ta whaakun popo ka se ausi pe ko mea kehe pe ia. Ka whehui mai taha ko ni ko hamena kai ke tāri ai ko a tim ke nau whakataha mo kau wawau he taimina na olatua ka whafonga wawau ki ai. He ilo pe ku releveni ni ke tāri mai he taha ke ko a tim ka whehui mai ko mai taha ni.
ko ngai uhinga te tau pe foki ai kai ke mahino ka nau tolu ai hala fononga fapitkale regardless ko pau ke make ke absolutely remove yourself me fainga conflict ke o mai ho interest fa foi tui he ko me ni solo ko me ko kai o no fa o fa me pangoia ke talwe ai fotu e ko atimi te gai ke nauhanga o ngā wei hangahi candidate ke ngahi feitu ugoni oku ikai ke oku more me nau tolu. Pe te upehe pe kawa vava. Kawa tonga tapu tolu, kawa tonga tapu hongofulu, kawa eua. Te eke nau hanga ne tō ngā wei hafoi ngā wei pea ta ke vahenga ke asi mai oku nau fie ma. Kaike, oe mea ia nau tolu. Ka kiau hanga koe lau kai mea. Koe destination e hala whanonga ai tataki ai koa timi os mahino ia. I pound to fail. Sai. Koe lau koe lau rewa koe Einstein koe whasesere hatahau ne whaipe me tatau. Kai amanaki aolau ke. Koe mea koe o ko pehea iau po po awa i ka tanta pulaki. At least do something. Neo koe te mahi noi ki tanta pulaki koe hai destinations. But at least do something. Ke unga ka pau o kai ke te whema ai whaiola ko os mahi noi hau. Whei ngā whaiola ta. Aki hana whai ha mea kufo. Pea ko tui pe mahau ke whanau pe he whamama he ngahi ahi a tō tapura me komiti. Oku nau tokanga i kina na tō whai processi. Aia ko kuhinga, nau whenga na tō ke tō e fu akau. Ai fu akau ko nau whema o hono whai fua. Hei kai ke malawa whakanatula pe pe ko hatoi whainga whaunga ke te tō hango e manioki pa te tō aluat ke te ukututu nā mau he whai usi. Aia koe kuanga ia kusio. Hanga koe whawhiu koe na puhaunga nera kai ke nau taire ke nau whataho wau. Ki au ia koe mahal pe koe ki tōno no whawe sapolo. Kai ke nau whawhakaukau. Aia koe ne tuana ia koe ni e ta whako ia pi veni koe ngahi mea koe hange koe nak talanoa ki ai na kai ke nau ngā ue ai koe timia ke whai mo nau teu i ha kandidate ke ngahi wāhenga ku more koe me he pātoa. Aia o kuke tui e lava e he poate e kakaia o whakahoko i whatongia koe ia i he leo reat koe ni ki November. Koe PPC, koe tau mua e. Ko tui au, ko very no pola o pito. Ka koe mea koe taha solo ko whakaukau whake kakai e oksisi e taimi. Koe mahino koe me he poate. Koe ngā ue koe ki he foi vi sone ai koe ne tau kawe i mai a Christmas kau tangata ki mua. Ko os mamangia kakai ia. Koe atia koe atu pe nia ke koe ki o atu koe pe o whakamaala ala pe tuunga whapikare ui ai. Ka koe tefto i tui ia. Ke foi kaweinga o whemao e pule rei i ona whakalere whanua. Pa whemao ke hoko ia koe foi iafo. E ne hao ke fua tau ia ngā ue. O hanga koe wahe koe nei whai e ho eiki koe hapai. Koe vi sone ia o ku ngā ue i he patoa, koe vi sone whakalukufua ia, o whakautua pe ia. E urau maari e whakalukufua. Ne ongo koe patoa unau hanga o ngā ue i.
kau toton te kau mai mo ho e ki mo tui hono ngā we foi viso ne koe vai vai koe katoa peka kai hono ngā we foi viso ne Oia. Pipeni koe whakaosi pe koe ilo pe awia ku nata osi talanoa tau tu olahi ki ai ku ke na makatuunga na ke tukuange ai ho tala ke kantiteiti ko inga ke whakata koe me ngahi mea ko kai lawa ke whahasio le rei ki ai ka ku ui foki ai ngahi wahenga ai he tai tata di fito ki tonga tapu fito kuna ui na tolu ki te koe ke hu o kantiteiti neongo ku ke na ke oswafisi ko ia ke hu ki ai o ke ai be ha whainga maari te ke whakaata ke nau whakau pe ki ai pe ku ke o stapuni osbe koe matapā ko ia Kone tu he taimini ia o ko statement ko withdraw me candidate. Koia. Maka tuunga he mea ko ni sol. Koia. E ulava o tokoni ke mo meni visone ke na ulava o tau fonua. Ko winga kai oa te ka ulava fai tu dun lei. Kai oa te o mai e interesi ke uhanga whakamomo. Sai. O mahino peka te au i mea ki whakalanga mai. Ka kulahi pefe tu taki mai. Ka ki au ia solo. Na ei e ku rea i toko mololo. Mana ungau ea ki ai whamalanga ko a Mandela he hopo ko ai tau te ai nau tolu na ngā popula ke mate he. Ko ka nai huinga pehe anga e wharea. O ko tui ke he viso ne. Pea ko roto ke taimi o ko ke moui ai ke ngā ue e viso ne. Pea ka pau if needed be, ka pau e fie mau. Koe visone ko ia ko mateu ia ke mate ai. Ai ko anga e whatau lea se ke au ka pau e au atu pe o ko vili pe e ko miti whawahenga atu po toka ta fito. Ke o candidate. Ke o to consita leo. Ka na mau kei whenga pe whakanga na mau kei whakata pe ke kau whafofonga. Mahino na kai ke taria he koa team. He sea koa team. Mandui ko kau whafofonga te a individual candidates. O kai reo ke te whakatala noa ia whakafoi sino. Hange whakafoi institution. Hange koa team pe moe pate. O mau whakata e mau tolea kau candidate. Ai i he koa team. Ka pau nau fie pipiki mai ke foi afo. Ai o pau ai pe mo whafonga lolotonga ai koa timi. Ai kui ai a tonga tapu nima, ua tonga tapu fitu, tonga tapu walu, tonga tapu hiwa, tonga tapu ua. Ka pau te nau, tonga tapu wha. Ai ko katoa koe whakafoi tui. Ka pau te nau, loto tōna tolo o mai o piki foi afo koe o tala noa e poate. E mau o campaigni e mau tolu nau tō. I a au ia, o kai te o ko whemau pau ke uri mōwe. Ke ia hau whainga personal interest. Ka pau te tau awa ki he vai tawhe o whemau ke o kolosi he halwhakawa kawa. I think Oye, ko tu imagino apito e ta fako ya ga o tu pe ki ai ku ngana e fa ha fo ki e si au si e po hiva e tokuange ki he ngahi kosilio ngahi feitu ke na fakasio sio mai ha na candidate o ku fe unga mo na tolu ko ngahi ko kakai na tolu va henga ko ya pe o mai le vai ki po ate ke mo toki hoko atu ai hono vakai hangai foka lau paka iloange ku o kusio a kosilio ia koe o tonga tapu fitu
o na wakai na to ria na ke vili pe na to ke te koe pe hange be ko la ko me ape ku he ka le te hafili ko tu te unga tau o aluki malai ka ku tu imagino le apito ai konga ko ya ko mahalo ko konga ko ni to o kulahi ai fehu mai heni ko nga ko fehu ia o mai I he konga ko ni o tala mai ko na pehe foke tonga tap fai ko uhinga ko na o palo pare malahi ai ko timia ke ko time ko na ke huai ko fakataha ke pure I pe ko fakataha ke loto pe ko ke pure fakataha ko tu ma ko ki konga to mo ia konga ko ke konga ko ni ko panongo pe he u tala noa ko tu pa ko I lo pe ka kai u me alahi ku lahi o mo to fa matala I ko ai ni fo ko na pe ko ko poate ko ne kakai aku tama tapula ki pure I pe ya ko mo uata ma ko nga moeto mo he ko ni kakapau ku te ke fie tala no ki ai pa ke ta no ki ai pa kai te ta foki le ki ako oia ko tala no ila te tala ve ke isiu ko ne ako me solo taxonomy te tala vai o hulu I mai ai tunga whakau wani. Ai tala noa koe tau moho. He whaka oho vare ka uia ai whainga whakamatala ko ia. Kai ke ka mahino pe ka te au tunga ata mai ko ia. O koe ka koe ua koe ki ai. Talu e ku istroa koe he. Pena e pe ka tunga. E ku istroa he longoa koe ai. Mana tui kai foi taimi foi manga whago ia. Ne aloha ke rewa ai timi koe timi o whelau aki. Pea moi timi koe me Amerika koe nei ui koe kolopolo, patoa kolopolo. Nei kai ke pehe koe holo moi na aku tui ke hawhahai pa kai ke tui ke hawhahai. Nau whakatou whakahalaki loa ang whahai. He nei kai ke amanaki te nā au ke whaitunga koe ia, ke na where aki. He koe ere meni tia ka au solo ko hangai o lava ti whaini. I claim ownership. Kako nga ko funky small minded. Nagai ke amanaki e a o ke foitunga na felea aki. Na ku istroa pe au pa kai ke ure au ki he ka na fuka tau tai fi mari. Pe kai ke ilo e au ia me ai ke kai ke u na tai fi mari ai na u sio ai na imagino ka te au o tilila mo tui wata na pehe na mapure I foi ko timile vai na whakatou tai fi mari lo na mi ustroa vai mo se aus whakatou tai fi mari lo a peke ho kaneka ke se more ha mataimi ke rea ke na ungawe ku fai tu ku pe ke fai pe na ungawe na tolu he wa ya ta ha ne ko mau famala la mato ke kakai ko ke pe ke mau lau ki hata ko famala la pe mau inga hala fononga o mau inga whakapoto Filipa mau inga ke o mai visone ke hoko ko me fua ai visone ke whakate mokalati ang ke langa e pure anga tuloa tolonga mo tuloa I he ngahi nau e pure lelei ai pe ko kaua e atakitua ngahi mepe ka hono lau mari e foki o e whakaukau ko ia ke ua e malohe tunga whakalakalasi class system ka lava o ngona ere o a upe ke he vai taha e society ai ko kulau ko ngai tuku aki ko fo talo e fo tu e poate ia ko ni te ke kaua tu ia ha mau fahinga me
Koia. Ka ono kei pipiki, wha pipiki. Koia. Ai o whai pea he la mali o. Hange uhei lo pe koe ha. Kau ya ui a wha pea atui a wha pe kua timi e anau tolu pe individuals. He te watu whakau koe ni e solo ke pau e watu e whai Koia. O ke ilo ai holo anga mo kapeti loto fare. E tau whakamau i pe naua koe holo anga mo kapeti. O kusaiang e kapeti he holo anga. Sai. O ke ilo te whakotuu koe ai kapeti pe mo holo anga i ha fare koe sistem. Na whakatou mahu inga loua tatau. He kapau te ke tau e holo anga e mole rewa uhinga i kapeti. Koia. Aia ko uhinga even the least value I hene tuu whakawhai tui. O ku hoko pea koe most important value ia hene tuu he system. Uhinga I kuwhata noa koe. Koia. Mo ni lahi apito piven. O ku mahu inga apito ka unga ko pehe o ku mahina apito pe foke u konga ia koe ni he ku follow pe kakai mo na usio pe umea koko. Pe ku mahino pe na doria ku koe tu koe dai nimi koe poate kakai pe mo na ngahi a ahi o ku matu akito ko lahi apito e kau. Ai kakai ku whaita I mai o ku nau o mai ki ngai whakamama ko ku whai ko ia. Ka ta foki mai tau ke ta ko tamai heni he taha heni o to pe ko hai I au pe mo koe ke ta alu o fetongi ai vahe taha o no alavu ai vahenga o lavu pe ko talangi ki ai ke ko tohe ke talangi ai toton ke alu api veni ki va taha o no ko hinga he ko no fomurini ma toria lockdown fuga mamania Biveni ka taha o taua ki he mea ki he o ko mahu inga ia pito he tatalanoa ko he ako o te fito ki he ke konga ko ni na ki ta mai ko ai solo taxonomy ko ki whakaloloto mange I he whakaukau ko ia he ko ilo I foki na e ngā ue ake mea ko ni na ke na e whau foki he system ko ni o ave ke kau whai ako ke na o whatau mua ke whai ako ngā ue hange na ke talanoa ki ai ki katak mo to ki whakaloloto mange I he system ko ia I he ako he ne tuu ko he tai nimi ku hono ngawe aki pe whakalakalaka I pe ki mu a hono ngawe aki he putunga e ako. Iyo. Koia. Malo sol. Koi isiu foki na e whehangai I whakaluk fua pe institution koe ako, koe isiu, koe taimi koe isiu koe tō lalo koe ai assessment, koe na nofo he assessment. Aia koe assessment ni ko me a fua ke fua aki ko na ulave fo ke progangi boa uhinga ia examination ni mo assessment ni ke tau maua ha feedback ha fainga form of reliable feedback ki he me a ako ke me mahino I mo ako mo ako hele ka me sila pa ko mai ke ako sai na no fo ai whakamama whai Now, tala no foki ai foi uri na ne tafa ai sai mistuini o moui fato moui lo wa o palpare ma fuge na no foi he pleading he time go from ma he ai on foi ulu kana kumi ai tangata toita ya ko ni o kumi mai ya ki he mafu. Ego uhinga na mahino palpare ma ka koe sos ai palpare ma na ke koe foi feito go wi ai palpare. Sos e palpare ma na no foi he pleading o ne whakaukau rewa ka pau te ne ta off.
ai tā mafu kai tok fai to tene lava le vai o solo vai foi issue ya ka ko lau ta'u ia o ko henga fata noa e solo e lau ta'u e foi issue ya ko ni he medical fraternity na lau ta'u ia lau ngea ia mo fu ka poto pe ia na kai pe ke vare me na poto pe na to na fotongia ka ko fa ka sistemi na te ke na no pe na to he fa foi component sai ko isi ure ko ya ko na hanga re wa he ka poto ya he ako o fa hu mai foi formula fa ka fika o kui ko standardization ngau ke normal distribution pure leva means ya ko avaris marka ai na fata no ai sai e foi solution ni ko ne sistemi agora se ao si a fato kanga he ongo ifrata na hanga o atu ai o atu ko uraki ko pe pasivi ave ke kau fai ake ke he pasifiki ke nau whakamaka mai a ngai fo i whehui ua koe o atu ai ngahi fo i tōpiki ke nau hanga o break it down ke nau koe me e te nau ako hau moia nau ke koe maari e fo koe e solo ai foi ai foi on foi exercise ko ia o ne hanga rewa tala mai o kui kai ke ha well standard ia ki hano whakamaka foi whehu ai ko foi rak me e na asi mai puria sai o taimua na e anpeki mai ai ko tau pehu na hanga ko breakdown ai foi tōpiki ke breakdown e foi tōpiki ko men ke na wako ke he moia ai mai no reu kai ka foi world standard ia ke ni hanga fa ma opo i he sila pa pe ko ha me to ton ke ako sai hanga rewa e saosi o ngau e ko solo taxonomies solo ko na ngau e ke nusila ka ngau e ke nusila ke fai ako ngau e kia ko me ngau ke fai ako kana ka ke ngau e kia ke ne hanga alai ni ka to fa lu fo sistemi ako ka hanga ko lave ko ki mo ana na kai ke whakatoka nga e mata vai ako ni ngai funua tu maari e funua te mukalati mata vai ako ni na tok whatoka nga i peia i he le volo e pasifiki ko nga ko lahi whanki to no whaka i to no holo whakateknikare whakamateu whakawhai ako sai ko mena mena e hokoko no mai solo taxonomy o standardize foi processi e makatuunga ke lava o improve quality education across the board so kau ate fatata ko ni solo mahalo pena mo fanongo mai ke fe auhi kuisi ai wike paanga na wike paanga ko osko wike paanga pa aire va se kuisi ngahi ako i he topiki ko ne commerce eria ko ne commerce solo ko fotua ka koe me anina dia aho mo hatai ne mo teitei whakakaukau ai e au ki hakuonga kua tā e tailulu ia ai timkuisa tailulu timkuisa tong hai Maari ela he kono i ngā solo
ka pau te ke foki pe ho whakau ke lau maari e koe foi reform na fai ke curriculum. Okay. Instead, hono ave ke kau whai ako ai ngai foi tōpiki. Nai haia rewa he pot ngau e ako e kau subject expert. Kau tau kei, tau peko kau komes. Nau hau na tolo vete ke curriculamu he anga i nau whakau kau. Fotu uia ke he lai curriculum. Hau e kau sainisi vete fotu uia he curriculum. Hau e kau fika o whaipehe. Ne whaipehe he wa curriculum koe ka atongan. Okay. Ko hono lau maari e, ke tatau pepe te ke ako i wawau hai, pe te ke ako i hapai hai, pe te ke ako i tailulu, pe te ke ako i takuilau, pe te ke ako i niwa. Koe content, koe quality, koe mea o kuako i, o tatau pe. Okay. E mei ke he whunga, ka koe learning outcome ko kou whemau ke ako, ke ilo, o tatau pe. Okay. So, asi mai le wani, so ke he tauko o si vigo e tauko o si. Walakalaka, mau e walakalaka taha e piula. Ka koe ngahi mea na kai ke tau whanonga i tau tolu ia he. Ngai tau ki mua. Okay. Koe ahake pe sivi tong haipe, ahake pe sivi tong haipe, na structure pe hepe, hierarchy kolo pe hepe anga. Koe sio ki he solo. Kai ngata tai tai lulua. Tonga hei. A tonga hai. Poko yo ila poko ha men na hoko nei osi men na hongo fula tai lulu ga hiwa tonga hai. Advance tonga hai a aluia o final. Okay. Aluia final mo fo. Pana ki me ori fo I me go ya ka pana na tu malo ya fo. To está me ya fo. Kai ka go hinga fo ala vi ki ai. He koe testimonia e solo. Ahono ai foi mo tolo koe na reform kai ako I he wafe tahnima. Okay. Koe wafe tahnima ne taimi koe ne li ia foi mea fua. Foi mea fua koe I le volo koe oi solo. Okay. Tō lalo te uia. Mahi noi tō lalo te. Le tani ne ke tau e ke I mai menga he university. Ko ha ko maka. Ko ha ko maka o kuriti. He mandu na tau whahua pe whanau pe. Au ke ua pia ko toke tae na whihu ia mai. Ko ha ko maka o ku awote e kuriti. Kana lahi foke tō lalo foke anga I reson fika, reson sainisi I tongani. Hangarewa standardization ni o hake foi tolu fitu kau ia e. He le whainga nau koe ni standardization. Okay. Pea uhinga le vai tai ngona. Ai kai foke ke uhinga le rei. O atu foke na tolu koe ke ngai haya institution ni o ku pehu ia le watu unga ability ia koe. Kono mau inga e koe whai reform wanda whai e so. Alrighty. Poi le volo foke fa. Poi le volo foke fa ai kau lave ki ai he te ta foki mai ai ke. Raki le volo foki ai na whamatala koe fai tau pepe tau fai le volo ako mauloto ai ko hanga le volo ako mauloto. Poi le volo koe ia o ku te lava o identify te lava o describe. Ai o ha konga pe ko ai go foi describe hanga o pe kulahi pe mo fainga skill level ai fainga skill he foi level ko ya ko level ko te lava o explain ai function ni au te alugita ke te ki mama fang ko te oktoiki I higher thinking o tange. Ko le vol tolu ko nau se kau aki. Ko relational.
Aí ko le volo tolu ko te lava ia o makupusi o mahinoi ai fe kau aki ai lau mo fua mo waa mo tiri mo aka ai ko tai meu te lava e fe kau aki to le volo fa leva e whakatonea ka aku ko le volo tai mea ko te analytical ai ka pau e tutu e sino petae aka petae lau ha me hoko that's when you apply there for imagino for the vol malua ko pea ko on algo di olunga to more complex the complexity of thinking ota cognitive process ai ko uhinga e solo na ai ki fai kala ko pa mo prinis kala uni malai tapu pa tangi ai watch for reform ya ko wai tene hanga ko mahalo ko taimi ko tangi mahalo ko taimi e fua mai for reform boy ni ako le yang o kakai matalano ako ai ko foi whakaukau fok solo o tau nofo aki ko whanua ako le e uhinga ko ni uma tola he kau toke tā ka kou whehu ia tolo o si ai ha toke tā o ne os invent mai ha whainga protaki ke operate he foi re volo kon ko tā no ai so ke o wale anga ko tau pehe ko tau ko nau invent mai ha whainga mea ko ni ko foi to whakatonga ni nai informal pe no ai mea ka ko nu mau sanga ai aloe mo ha o ai ha ki foi protaki ko ni o ne kiu ai ha o whainga mea pehe ke pe ko ha o mai ha whahinga mea ke lava ke tau ke tu mali ai he ko tano fu ko ni e mala e teknologia lahi ai me ai o innovate hono discover na misteri o whakatupo i universi o tau lava ngau e aki ai o tau improve quality standard of living e kakai humanity sai ko i hene pehe lewa e solo o hanga he foi sistemi pe ia mana tuina tatala noa he tau report e kau fai CV me kau examina me kau maka e nau tau hi ima he nau report he osi tau ke ta ai ako mauloto e kai ko ka kono nga foko na kai ke sistemi ia he ko sio ko blueprint ko fai ako no te e pe pasivi solo ko ki foi hui ko fanki hui ko le volo ulo aki mau maka mo fulupe ko pe tore va hui na le volo ua tolu mai fa ke ne hanga sesi mai I thinking ota ata mai ki pe algo complex o ko whakatu tu au solo ki hakahau ono ngawe ia ke foi system ko te tau lava innovate lava he tau whanau innovate ke te tu mariang fonua e uhinga pe mamang whakaukau mea tamai ka ke sio e solo ke le volo tau whare area ma le volo pe lahi tala noa i ngahi mea i ngahi platform goni media o ke pego le volo ko tunga whakaukau e le volo e ino whena to le volo teskwaipi ngutu lau so ka me o ke nau lava nau tauria elevate majority ke nau lava na to elevate tala noa mai he functioni tala noa mai he interrelationi tala noa mai he foi complex higher thinking ota so ke tala noa fai holo he kau whare area
me mea ko pive ni ako dominate be ya he whakataha. Ko ha unga ka hanga ha taha dominate ha whakataha. Ko ini foki. Ai mahu inga ko ke lahi te mea ngau. Ke lahi te mea ngau ke tau mai ha po inati pa te wate skutuaiwa. Baka mai ha po i whao pa ta ha mala. Baka maha pa ta kiri. Ko komi foki a no fo pe fo i le volo ta ha mala i pe fo i mea ko tope. Good. Ko whakatala noa foki e whakaukau na ulawe foki ki mua ke he lau maari e po koe purpose of education po koe missions education i tongani ke provide equitable relevant mo quality sustainable quality of education ke he ange me access to education Mari to ma he to lahi kana mana tu e ku whatala noa ko ki he fu mission ko enigma ko whatata me ko ya he ko me ko soko ko don he tawa ko Okay. Na o si lava ko uhinga na lava he masi o whakaukau i hafunga taha. He nane o sianga ia o whikai a setting i ko enigma machine. O whiunga so i combination ia goia mo te au ni mahiwa miliona. Okay. Pea ka pau te nau ngau e katoa e best mind ko e foi tohongo fulu a Britania e malao e whika ke nau hanga o tikouti ai setting enigma ka nau lava o pritike nau ngahi intercept nau ngahi whikau o pritike e whiunga moe tau e wanoa miliona. Oh. So ko makatuunga ya solo na e pau ai ko ni whakaukau monoloto. Kua pau ke kumi ha whaunga ke. Hei kai ke nau whaia ke whaunga o nau lotonga, whai lolotonga. Kana e whepaki bea mono kau ngā ue solo. Whepaki moe nau taki. Mea maari e he na e tui ia a se sila. Na mea maari na e tui ia a Winston se sila. Imagine ka pau na i kai ke tui a Winston se sila ke e solo. So ke assess ko he kau historian. Pe unga mai tau e ua. Hono breaki ko e Britania ai fu enigma machine. Ne whakano ia ke tau ke whai tau e ua. Pea whakahauwhia e mo e toko tahawha miliona. Nai mei mate he tau, ka pau nei kai ke nau break e misi. Koe winga whoke ai whakaukau whoko nei whai koe e saspohiwa. He nai, koe whoi huu koe whoi standardization. Manduna tau sivi ka tope, mana ke kaupe na tau sivi tau to he teim koe na sivi koe sivi nusila. Pe hau ke whoi poinia, koe ke toi tare nusila ia ke tau toi sivi ang. Mana e futo lalo e tau. E maga, fast rate, mana e COVID tau. Pe huu mai rewa, ai kautahako e Pasifiki, o mono mai foi whakaukau koe ne standardization. Manduka koe sivi ana tau whakahau te toki nusila he aho koe, nei roa maka pe, nei kai ke toi ai standardization nia. Koe hoi hua mai koe ia,
nau whakaukau koe whaungai ni, e whakalere ia ke ola sivi. Moni pena e lere ia e ola sivi solo. Kanakai ke lere ia e ola e ako. Koe palpare maia, koe foi, kono whaka, koe foi fabricate foi reality. Kakai ke address, ai issue way back. So hangarewa he foi standardization ni a whakakui he kau whai ako, kau system ako, ngahi api ako. O nau lere pehe mai ai pe nau tolu iai tok whakatoka ngai hake pe koe. Taim nau he ngau he pasi, he wa ako kone pasiki. Toki whakatoka ngai hake nau tolu ia. O au hifo ai maka avarisi ia. O au ke maulalo kone koe foi fitu. Whakaukau pe kia solo. Koe maka avarisi koe foi fitu. Koe hano, koe harewa e whinga koe kiai. Koe pesete ni manoa koe kausivi na e foi fitu whai ki lalo. Pesete ni manoa e kausivi na e foi fitu whai ki olunga. Kono whare aia. Sai, koe ila taimi koe wana e whai standardization ni. Nau mumu pe foi fitu o foi ni manoa. Katoa to ni manoa koe pesete ni manoa na malunga he fitu lava katoa na tolu. Aia koe whainga whakaukau ia standardization ni. O ne hangarewa e aia o ai o whawhiwhi maari e lewa ai taha kotoa. He osi pe sivi ia. Pe ku whewhe mea na nau teu. Osi pe sivi ia okei. I malunga pe kaulawai. Aia koe whainga, koe whai whakaukau ia koe nei. Na uhinga ai e mahino ki a siaosi. Ua pau ke kumi ha whaunga keheanga me whaunga lolotonga. Koe whainga conviction ia o toki lava pe a develop ka pau ka whainga patience. Ke solova e palparema. Koe ui koe humanity. Maari e pito e piveni ai e whakaukau i hun taimi ko o kutalanoa i whakalere i piveni ai o mahino o pito ai e whakaukau. Ai a koe foi sistemi koe ni koe na e whai koho no liriu koe ni ke whakafoki koe me o aini koe o whai kia talanoa. Oku kei ngā ue ak pe ia he potu ngā ue ako i he ahoni. O kai ke pehe ia na e ospe hono whaiwhi ngā ue ia pe haurewa pre angfo o ia to'o system koe ki tua. O kei whakahoko pe ahoni. O ia. Koe mea whoke nau whakaukau, whakaukau whakakomponeni pe nau tolu e solo. Koe. Mana tui, nau whakahoa pe nau tolu ai kāpeti ke holo anga. Kono whainga tā ona solo. He koe foi systemia. Koe foi alignment ia me kamata pe o au ke ose foi education cycle. Kono mau ia. Koe no to'o koe foi systemi, kono kapau pe hata ke ne to'o ia he winga pe ia loto kovi pe wai e fe. E loto ia ke koe whehui lewa, te ke to'o ia kai o mai ha. Koe ha homea te ke o mai. Te koe jaha me ai. Koe poini a koe. Impossible o ia, ke nau lava, ke nau to. Tata me pe uke fie loto ki ai. Hei kai lara vea to. Koe. Koe tui maha pi ven koe, oku mahu inga apito pe foki. Pea koe wilo pe uia te ta hoko atu pe. I te talanoa sistemi taha e tuku te paka ose potunga ako, te tahike atu ke ngahi ke telecommunication, ma ngahi potunga ke he pure anga o. Pako hape whainga issue te talanoa ai, te takei nofo pe i he sistemi e gotu e mahino au pito. Pako tō lahe kakai ko nau o sifetu taki mai, mahino le reika nau tolu e nau sio ki he whainga mea koko i he taimu nau sio whaka sistemi ai. Kakoku ngā peka ta taimi neongo pena e mao ko ngā uraki ia he ta talanoa ke ngai mea ke whakapolitikari kakotu mahu inga pe ki lere pe mo ki update ko ia ke ilo i peha tau ka inga tu ngā ku o tau iai
Ka kore ki wha maa opo mai pe he tatara noa koe ni. He te tate hoko atu pe tawa, he te tate hoko atu pe he ako, he hui kaha u, he ta pokalama. Io solo. Io. Kono moni fo ko lau mari fo ki e ta whinga ke. O koe kia ha whainga mea ki tahanga whakawawave. Koe. Ka koe lau mari fo ki ta pokalama ke tau whanonga whataha mo mahino, Moi mai ngahi. He koe o koutuka ki ilahi solo. Ai tau ngahi tō nou. Ngahi tō nou. Oi hau pe kono whalere pure anga. Moi whaue lao. O koutuka ki ia. Ki hei kai ke mahu inga ka ki tau tolu. Ai stended ke tau turi fua ki ai. Kai lava ke he kono moni o ko na ia au ke foi taimia ko whakaukau lau fo he tō lahi koe polparema he politikare e whanuani koe corruption. Koe ku nofo koe taimi lahi koe nofo mai ai he hau koe ni he ke inga he paremia maraloa o mai ke ahoni. O ko whakakau o ko ikai koe corruption. Ai palpare ma I he whanuani. Ko au ko sio koe incompetence. Oku ma ui pe whanau ai corruption he konga kere o incompetence. He kukai ke tau hanga koe so koe whakatata ata mahi noini ki mea te tau pukon tata noa he ako tape koe si poti e solo. Koe whonga e tau tānak tūnga anga maheni I he wheitu ko tape. Koe whonga tau hanga ai o tānak tūnga ki ai metari koula, metari siliva, metari polonise. O kumaka tūnga pe ia he performance of artists. Koe kia stentetia. O hange koe. Tau pe tau whakatape spot whakorisi. Koe uhinga e tau awoti, koe unga pe koe uraki, koe ua, koe tolu. I he ranking pe. Sai. Kakapau te tau whehu ia quality. Hei mire mai o tau toe unua tei o toi ki loloto ake. Hange koe ni. O koe loka pauna e whokotu u tau pehe koe mita te au. Tau pehe koe taimia e olimpiki koe sekoni hongo fulu. Tau pehe koe taimi pasifiki koe sekoni tata. Tau pehe, koe tau wang pehe whatata. Tau pehe rewa. Te ke toki au ke sekoni tahaua. Ka tok awote ka koe metari koula. O peta. Koe ngā ka pau te koe katoa kaule reu nau e tuma katoa pe nau tolu. Ka kua pau pe ke hai metari koula ko ngā koe nei uraki. Tau focus he ranking. Ka kai tau so focus I he quality. Se tau pehe, koe ta uni, te ta mawe wawe. Ulerea he sekone hongo fulu. Me tari koulai. Tau fo ou, kai ke aha ta mawe wawe. Leri no tole sekone tahanima. Me tari koula peha. So ke whetokaki koe stenteti. Ka koe mahu inga koe ke tahanga fusi estendeti. I he le volo ko tope, he le volo e ako le volo si poti. Le volo ngā ue, kaume le volo ngā ue. Koe taha foki ngahi mea foki solo ko nofo ho haki ai e, mea koe lao Koe lao koe tere mauwhe au holo ai he hopo. I longa au pito kai ke kiria, he koe whakaukau koe ngā ue nai whai he sila pā solo.
Ko whakaukau te tau peo ko apply ki he lao. Whemau ke provide he lao e clarity pe specific. He ko sio ka men wiku ke ai solo. Ta wiku ke foi sistemi very expensive o kai fe unga ia mo ata kai masivesiva I he pasiki. Ta wiku ta toke fa mau ang. Sa ko mea rewa fa mau anga ko o mai e loya ke nau o mai o mai e nau whaka uhinga pe ta urewa mo whaka mau o mai mo e ne whaka uhinga. He taimi kou kai ke maa e lao, kai ke kria e lao. Ke ngai mea pehe solo. O nofo whakaukau o taha ngai matawaiwai ia I foi sistemi whakapolitikare ko hei. Kai koi ke whenā pasi. Me I whare whaulao ke sino implementation e lao mo whakamauanga ke nhanga o whakapapau e mui e lao. Koe mlau maria ko tau pehe. Koe anga koe whakaukau koe ai anga whakaukau koe ai kakai ke he whiri e kandidati. Ke na o whaulao mai ke kia ki nau tolu. O kai ke nau konsita nau tolu e u ele meniti koe. Mene o nau konsita pe ke asianga whaikawa pe ke aluanga o. Anga ki tokon. So koe ume a fua kala ia solo. Sai. Ka oate whakaukau koe ni. Ke vai koe he ahoni he tatanoa koe ni. O te geipe ke lava e a sistemi ai pure angan pe koe whanuan. O remova a kosita. Mene hoko koha ke kei hoko koe whafofonga e wawau tau. Koi. So ke ilonga koe ka mono whau e lao kai ke whakaukau e foi sistemi. So o ke iau ke ahoni o ke epe ke iai ha whahinga tutu uni. Kai ke lava tahaya o ngā ue. Ko no uhinga koe hene kai ke nau amanaki nau toluia. E malawa ke hoko e foi incident pehen. Na tula pehen. Kai ke kako uhinga foke whakatala noa ke kai whau koe lao. So ke meta. O mai interesi ka kai o mai mama. So meta. O tutone ko ni sutone. Ko kere nesisita ko pau ke alu he tu whakaholo. Whakahoko tu whaholo. Whaulao reo nau tōria he lao kere. Koe ne ospeta e taha te hei ke asian ki office. Ai minister. Koe motu e tu whahola. So, o kairawa ke uhinga lele ia. Tala mai tu whakaholo he lao pure. Tala mai rewa he lao pou. E kai ke tu whakaholo ia. Ka pau te ke ve tuai, ve tuma, te ke tō mui. O te ke hum koe. O ke tō mui ka ki au ke ofisi within e tata more rewa koloa tu whakaholo e. O uhinga lelei ka tau tolu. E ke ka uhinga fo tala noa fo solo. O whatoga ngai. O sinsia pe kakai ia o na wo he ngā ue e fui system for politikare. Ka koe tae maa usia. Uhinga tala noa ko koe o ku nourish pe ku ma ui a corruption ia. Ignorance pe koe incompetence. O maharu fe unga ia ka toki hoko atu e. O ku mahino abito ia piveni ai whakaukau. Pe ko tui lava pe ho tau kai ngā mui le rei he talanoa koe. Ni he koe ke fihi fe talanoa. O ku matoki mahino abito whamatala o ke whai. Pe ko tui te nau whanongo pe. Pakapahe kai ke mahino te nau te la pe whanongo to oua to o tolu. Ke lava ke nau follow le rei pe e talanoa. Kai malo abito piveni. Ta toki hoko atu hui kahau. E ta proklama whatwhanua fo ou. I he proklama koe hui kahau. O whatu ka te koe. Pe mo e whamili ki tongana. Malo piti solo. O whatu. Koe ngatai ha mo proklama e ahoni. Aia pe mo piveni piukala. Pe mo e whatwhanua fo ou.
Whamalolahi atu kainga i mo mui mai koe ni i he tau polokalama, lava ke whakahoko ai polokalama koe ahoni, tau talanoa ke whanki isiu hoko i he i tuunga i tonga, ku hoko i tonga, i he ngai ahoni, pia pehe fo ke tau hoko mai koe ia, pa mo piveni ki he tau sistemi ako, pia pehe mo ne whakawhihona ki holo, mo ngai whakatātāku ne o mai, ka ku whamalolahi atu, koe polokalama whamanatu atu peke ting mautolu, kainga koe hoko ai tahaua, pe koe osi nima me tahaua, whahoko atu ai ki fo i filimi ko ia na aku tuaki atu, koe ki fo i documentary, koe New Minute Peta Hanima, koe ke fu mamate koe tangutu, koe ki documentary whakaako, ko whaamu ke mo te whoki mai, Pakapau o kuke mo'ua, pia ke toki shea atu pe ke ho PSI, koe konga ia ko kore atu ke ting mo tolu, mo ka tak whamrimore, koe ki i konga nia ki i whakatotolu whakaako, pia ko whaamu ke viu, ke toko lahi taha, a ki fo i filimi ko ni mini pe taha nima, koe ki wha ake eke pe na whakahoko, i he konga research, ka te utoki whamatala pe anai ki ai, i he hoko a tahaua, pe ko os nima me tahaua, live atuai o atu hono ki pui tua o ki foi filimi pea mo hono hulu i atu ai heke ke fufuolo ke hange e ko ta upolokalama ke lere havo i hoa ua pe hoa tahame konga ko koloa pe ke mahino atu ai ki foi filimi pea hulu i atu ke mo mamata ki ai pe tuku atu rewa ke te mautol ke mohanga o sea ke lahi taha pea pe hefok ke mohanga o viu ke lava e tokoni lahi apito e ke te au. Koe konga e ko whaam ki ai. Koe lahi ang koe like ki ai, pe mono view, mono share. E tokoni lahi apito e ke te au i he ngahi filimi. Whaka eke te uwhenga ke whakahoko i he kaha umawe mai. E mātu aki tokoni apito ia ki he ngā ue. Koe ni ko whakahoko i he whekumi koe ni ko whakahoko. Koe ku kore pe eka te mo tolu kainga. O tatau ai pe ia koe ke uhinga ne koe kore peka ni tatau ai pe koe hae tu unga wha politikare kuke iai ko kore peka ko hinga koe tahatonga koe ko hinga kore atu tatau ai pe koe hae mea tatau pe koe hae siasi o kuke iai ka koe tonga koe ko kore atu ka te koe mo mamatai mo ki fo i wha eke koe ni mo te whoki mai i hoko a tahaua ko ngā ke tau wakai ki ai he ko mahu inga apito a ki mea ko ni ke te au ko ngā koe tau mua ko whenga i ki ai ke whakahoko o ko whenga ai te toki talano atu ki ai i hoka tahaua ka mo mea ke tau toki hoko atu wha malo ki he ngahi kau taha koia o kuna o kei tokoni mai ki ono o atu koia e tau ngahi polokalama ko whahoko atu pe miheni, whamalolahi ki a Starek Tupo, pia mo e South Pacific Loans, ka ki ngalo ai kau tahani, ko e main sponsor ia e tau polokalama ko Starek Tupo, pia mo e South Pacific Loans, ki mo tolu ko toa pe New Zealand, o ku ke fia mau no, te ke lava pe o fetu utaki mai ki a Starek Tupo, pia mo e South Pacific Loans. I han wana waa i Manu Ringatoni, ko hana wa i he Cavendish Drive, te ke lava o talanoa mai ke te ngina o tolu, te nau lava tokoni et koe te koho whi mau no, aki ai fika telefoniko ni noa valunge au, valu, hiva valu, noa valunge au, valu, hiva valu, koe kau taha eni, ko fuoloa tau e nau tokoni i ho tau kainga Pasifiki, moho tau kainga Tonga, koe pure ko Starek Tupo. No valngeau, valu, hiva valu. Koe, kau taha vala koe ne Page Fashion, o ku whamanatu o toi peke te mautolu, kau ke nofo i Nusilani, kau ke whiema o hao vala. Mei he Page Fashion, te ke lava o whakatau atuia, huk he na website, koe na waset peko e na, hold on. Now website was set go na go tap pagefashion.co.nz. Pete ke fetu tak ke telefoni go na no wataha no tolua hono tolu ua
te ke lava ma'u mi ai e whakai kiki, ko koloa kotoa o kuna ma'u o os ma'u pe inu silani, ko whakatau pe te ke pick up, pe kuri atu ke te koe, te nau lava o whahoko ni ma'u. Pe ka pau koe ai hao saisi, oku fuulahi au pito o koe ke ma'u ia haa whari koloa heni. Alata tui e wala ku ki FF koe ke loto hohoa ke tui e wala FF koe ake kakai, ngā na ke si atako viai au ku nau lava e he kautaha koe ni ai Page Fashion, kene hanga o tātu e wala koe mau i e loto pehe wike ua. Pero pau ke fia mau ho family ke mo teunga taha. Ha whainga wala aloha, pero whainga hape, whainga kupesi e lava pehe kautaha koe ni o design ai kupesi ko ia whakataha mo koe ki ho. Mea koe te ke loto ki ai, pia o atu rewa ai ho teunga a koe, pia moho o whaanga, pia moho o whanau kotoa. Lava le rei pe moia e he Page Fashion ke ni whai ai ngā ue ko ia. Koe kautahaia. Wakai ke na website, te nau lava o maumia e whaikiki. Koe Faustina Construction, whamalo ke ting motol, i he tokon kotoa pe, whi mau hao ngā welanga i Amerika lahi. Whitutaki ki a Seone Aholokatonga, pe ko Siakitonga, i wala noa daha whaua nima ono no noa. Whaahinga ngā ue pe. Whahinga ngā welanga pe, te ke whia mau ke nau tokoni atu ai ke te koe, te nau lava o whahoko ai tokoni koe ni, kia te koe pe mei Amerika lahi. Koe, mahalo koe whanki o koe ki whaituake ua, o ku toi ke o atu, ka ku, mana, te kai ki whanga o mai, hono whai ki heni, ke lava ki o atu ai, ka koe, ko ngaina ki whai whilimi koe ia, o ku amanaki ke o atu i he osnima pe mi he taha ua. Tau toki whelongo aki i he taimi ko ia, ki tau mo toe whoki mai bea, mea mai bea wakai, Frozen Taro, ko e ki fo i documentary minite taha ni mai ia, te toki hulu i atu i he taha ua, mo mea tau toki whelongo aki.